tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada launi mai na kepada syukur sima puji dan rigangka laur isese arajangan na fuang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba alhamdulillah yewani he engkani tama riwani maka bitunna ulan ramalang engkamu panareki kesehatan kesempatan makuto par umur malampe sehingga pada kamaneki hadir yondrong ia mabarakah enari barakati makuto paro dan dia lupai masalawa nania mapas salama lauri alimanudina pangulukang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yeun niehe tamani riwenni maka pitunna ulan ramalang. Dan riset di muatu assisel dengan asoina wennie tapang kali matu siripat tangan ulan ramalang. Sikul lawan tumen rawat tue natapang kaki sina saleh ulan ramalang makuni ro perjalanan na kehidupan iku tompok na yewan walido sehingga ya rona binta urena puada makadae narik koirapi nitu irasakan ni makadae ya rotasi taunge mapada maniset ditasi ulang ya rotasi ulangnya mapada manisa dinarik rotasi minggu ya rotasi minggu mapada lepak manisa dinak rotasi so magena senabita macawe itu napak gangka dinoe fuang Allah Subhanahu wa taala. Tapi degaga tau lino misangi maga pinapak gangka ya ror linoe fuang Allah taala. Tapi pada marisangan riseseta makada iya wan walino engka pak gangkana. Tapi wanwa akhirat dega kebaca purna. Jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah bagi anak-anak saya yang datang dari sekolahnya masing-masing, saya akan mengambil judul ceramah yaitu kunci kebahagiaan. Pak kuncinya ya senge kebahagiaan. Nasabah mau dipaku gapa mau dipaku gabu sugita narekode nengkanat tendangati dek toga harapan sehingga perlu memang ia deh diangkat sebagai judul ceramah ia naritu Pak Koncin naria senge kebahagiaan ria senge kebahagiaan ia naritu atenangengati. Jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewa waktu ya rona binta itaneku sahabatna. Ya Rasulullah, agar roma kai jama-jama nawadi tenapa panadinge. Aga jawaban Rasulullah, maka Rasulullah sikrullah masih kiri lokari kuang Allah Ta'ala. Engkati mapuji-puji lokari kuang Allah Ta'ala. Magi na parelung kaki si mata masikiri lokari fuang Allah Ta'ala nasaba alena sendiri fuang Allah Ta'ala makada ala bisikrillahi tatmainnul qulub de nulet tenang ya Tuhan atinna ataku nasab fuang Allah Ta'ala kecuali engkai si mata maringgeran lokaria yai adanna fuang Allah Ta'ala ilalenna akorang sehingga parelu memang si mata engkaki bersikir engkaki mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih
Yana kunci kebahagiaan nareko elo itenang atita tapai gai poji-poji tak lokar di Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilalan na ye ulan ramalan. Liwa igana pahala na paturu pang Allah taala boleh rilangi magai na sabah ilalan na sedie magkadae yaro pang Allah taala purana puada magkadae riwattu na pancajinna tu langi enen niatanae masa malek bakto itu na pancajinna 10 2 ulang ilalan na tasitaunge ilalan na yaro 10 2 ulang engkase di ulang na patur pang Allah taala de nagagacok lebih oleh risiaga igana ulang tegai naro iya naritu ulang ramalan pada toa ia engkai maku gue sehingga perlu memang pak perlu ripai guys sikirita supaya engkai tenang atita nasabak magai nasabak pak koncin naria senge kebahagiaan ia naritu sikurullah. Jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua ialah itu engkar riasan khususam tegaina riasan khususam makadena ditta narekoelo itenang atita ajak lalo nang kaki simata berprasangka buruk apalagi pada ta umat seleng. Salah satu riwayat riasannya Abdul Rahman bin Auf sewa waktu nang kalingai nabi tak mencerama subuh ilalan na cerama subuh na nabi tak napuade makadai nigi tahu elok na salai bolana na bacamui bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah insyaallah salama itu lentu tujuanna pura mencerama subuh nabi tak Lisuni Abdurrahman bin Auf lo kanala dan kangenna nasabak padang kasogi na tanah Mekah elok ni berangkat lo pasai na buka ni pintuna na baca ni bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah no ni pole kat dengenna na pewe katelu jongka na to no ni paso aga nasan Abdurrahman bin Auf makkade belle nasan nabitta nasan den recara masukunna makkade nare koelo ki masuk kolata nai baca me bismillahi tawakkaltu ala Allah salama ki nasan letu tujuatta tapi ia napa ka nasu we katelu jongka na to do na paso berprasangka buruk Abdurrahman bin Auf dek nama intang kana to lari pole pasae we Abdurrahman bin Auf makan rena sengapi ku pasae sinin nang ke ku pasae mate manang iya nasab de nasabak lari kak lisu aga nasang Abdurrahman bin Auf makade alhamdulillah alamu ade cena to do kak paso di cena de na to do kak paso wedi jaji mate to kak nan reapi ku pasae nari makuana na roh umma sallam malabing ke maneng hadir nade na wedi ki si mata berprasangka buruk apalagi ilalan na iye ulun ramalang nare kong kaki berprasangka buruk berarti napal lecul-lecul toy dosa tak kuang Allah Subhanahu wa taala pada toy napal lecul-lecul na narikume di pahala ilalan na ulang ramalan. Jamaah tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kunci kebahagiaan yang terakhir ialah itu makanya nabi ta nareko elo kitenang atita tajagai sidin dalam roaleta mapamulai capat nabi ase gemata matata deculita timuta jarita ajeta ijagai manengi nasabak ria senge mampuasa de nama keda itaham minggu kuena dekai akan tetapi itaham manengi sininna engkai rilalan dalam roaleta yang paling penting ia dari timue masakalla de maka solang masakkan na pendiriatin na pada tak bangsa rupa tahu mamuari ia dehe ceramah singkat engkai sebagai bahan untuk introspeksi diri untuk ilalan na ye ulan ramalan makune pun narabi pada fulat tu kemanaki malau dampeka narikung kada ada kuta salah nasabah ia bangsa rupa tahu onron na memang atas salangenge aku lu qouli hadza wa astaghfir wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amin.